asal takil sing kayak ngawang timpal. Dani rago malon dot ane kau na kali ane. Kalau rago kesing tangkel deh. Kang kau ane hijau. Alih benar. Nyak ya kau na senga dulu. Aduh, kene nyantap pemuda-pemuda. Wih, aep. Wih, mau rerot bodi bencingah. Nih, maro yo. Wih, aduh makejang mau udang bersih putih. Baju putih saput kuning. Wih, kaman bersih. Jano daki. Aduh, Yan Subo. Tenaga muda, apa aja muda aja geluung. Lebih kreatif, lebih produktif, apa kayak ngal pragat. Oh, makejang nyantep. Nah, nih marojak acung jempol bang kini semangatnya bergelora marojak ngal pragat kayak. Apa muda luung? Jempol tenaga muda. Kelapa muda isin es dan tuh. Jagung muda tamus dan enak. Jana muda jana. Hijau lakon. Nih bergerana. Yang mone jani. Hei muda-muda pemekejang pada syarat. Nah, hati-hati nyen cai. Sangkal cangurin cai do ampah. Tadi tume. Sinawa rahasia. Sinadibut. Ingat ngasal but teka dini. Ingat nunasi copang selamat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ada apa? Maro cang mentas dini duen. Le orang ujak. Aduh, kene lega. Maro, man. Cang mentas dini duen. Ada udang. Ada dang. Bisa ngerti. Mumpung sunggi sanadongnya. Sanadongnya. Udang hilang. Udang hilang. Tini gue. Udang hilang. Hilang. Saya tepuk. Atah, kita mau senang hilang. Kene buat lemu. Kena jangan jalan alin ajak dulu. Kan pasti ini hilang. Tulung alin bareng. Ngerti omong. Joy. Udah jatuh. Aduh. Udah jatuh. Aduh, pasti sama. Aduh, meme ratu. Meme. Aduh. Me batis si kedas udang janut. Ditawang cang udang. Lemu. Cicak. Nih, aduh. Nunggu nakin batis yonya ini. Kengken itu yang salung nih. Bos segar duen. Terus cek batis ya nggak sih orang canglah udang nih mau Nah ya betawang. Lu mau cilen kelateng marah melinar man. Pemuda-pemuda deken tonen ke Ada kepentingan. cawari no berapa muda tunun jak genit kene no apa sih no. Jak putih-putih. Wah. Kan sing pijon kokok nih. Akurat ya dane. Kurat ada ane. Murah. Kene mesti sinawang masalah ubat. Wah, Aduh,
sampun Mang Dogelis tangkil paling Gusti teh ngedan. Ada. Lengklon ciseng tan tangkel kita gentine. Awak. Di tiang ngerah klian ruwe Kemudian ale klian. Ya. Si kemudian seklian. Ngerah surat keterangan. Di tiang malu. Keterangan apa le Cina orang lane? Ya. Keterangan apa? Kenten masin mangken ten anu SD pendidik dasar 9 tahun. Oh, Kampung ngeten rerah tiang gak klian ngeten. cikal ben sekolah. Mana ngelah jenazah sih ki. Ijazah. Tapi Bidang ada sebuah masuk. Oh, kelas 4. Boleh kelas 4 lumun petang tiban jadi masuk. ngirtang tiban. Kelas udah sebuah. Empat kok. Sing kelas 1 tang tiban. Tang tiban kelas 1 duen tang tiban. Ini pagah miaso rodo di kelas 1. Nah, men ngide surat keterangan kan buat sia. Kenten Pak Klian ngidih tulung nyebos nggih Pak Klian. Kemudian dia surat keterangan izin tulis. Izin nang tampal. Setempel. Nika ampun izin tanda tangan aja atekan nang ngene. Betul banget sih. Anggo kena masuk. Sing lah adi anu dah kenten dia. Benar betul mulia wajah benar. Sing anu pangelah jenazah ndak yang kan itu. Ijazah. Oh. Begitu banget kan kliane. Nggih ana sampun isin tanda tangan ya ada nah ya kenten sampun. Lengak kesik orang. Nggih ana masuk di tiang grimo kan Bapak sekolah. Pak kepala sekolah. Oh begitu. Itu yang surat niki sampun komplit dan lengkap kenten dia. Ke sekolah cita. Bukan di sekolah kengken bertemu nih wajah. Tapi masuk semang masuk Masuk nggih kelas. nggih di bali aja cenik ya sampe Oh lega. liu jadi bau nyajak yang mau jago urus ando banding main ci banding main mau jago urus ngajak cang dok ketau naik ketan kalem je ngendon nak ketan tiang dan banding jangan sajo jago urus lagu ketan Bagus sekolah kan nyari negak ampun rapi ketan Wih, itu sebang dia. nggih kalem tiang masa bang cenik yo gopo ketan mengenten bless rau bu guru Guru aja nih. Selamat pagi anak-anak. Kena suat ya. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak itu artinya liu. Iyan ibu-ibu tuh mesti ibu-ibu liu. Ibu-ibu ukut. Selamat pagi ibu guru. Ukut. Selamat pagi ibu guru ukut. Nah, ibu guru untuk kan. Kena namun sekarang pelajaran apa? Kena suat kena. Sekarang pelajaran romatik. Romatik. Penting sih masuk nih. Itu cing urencang ben. Lawang sampun gusti kau kan benar. Pun uren tiang. Benar. Romatik. Nambah matematik. Yang rematik nak sakit tulang. Tulang benar rematik. Nika Matematik. nggih mendaging tik entek kanggo dia ampun Itu. Ya, baik. Sekarang pelajaran matematik. Sekarang jumlahkan ya, kenten. Nulis ibu guru. Seret. 2 tambah 3 berapa? Kenten ibu guru. Kenten tiang 5 ya. Udah lebihan kena sengen, Bu. Kenten. Jumlahnya. Suat kena menen ya. Mumpung kenten samping timbal dia mau takon. Pekak. Ada suara cak ladan gitu. Kakak tapi kakak. Jauh orang pekak. Panas pasang dia. Jadi curang mau pekak kencang kan dia. Ketak pasang cal lapor saya ke betalo yang burun sih. Pangal tua cara jang. Maaf kak kata Begitu lah dasar. mumpung kata ngejar samping dia orang dia pekak. Nah boleh kata memang dom buka-buka kencang dam gitu cek gitu. Yang pengen tiang Jawa tuh. Kan bu guru. Nggih. Kan hebat nih. Ya, aku udah jumlahnya po. Aduh. Weh, wah kok bawa ayah sama bapak bu guru. Ibu guru mah bapak kan dia. Begitu kikian buat dia.
Kangen. 2 tambah 3, 5 Bu Guru kendan. Oh kendan ya mentul. Betul. Benar kendan. Betul. Betul. Ah. Kuping itu usah jadi ini. Kok begitu? Betul. Mali je bos. 3 tambah 3 berapa kendan mali? Oh. Kendan yang 5 dia. Ada lebih kena so jumlahnya Bu. Kendan dia. Suat kendan dia. Nah, Bapak pemorong kendan Bu Guru. 6 kendan dia. 6. Ya, bagus. Kenyam Bu Guru. Kenyam. Ya, bagus. Kendan Begitu. Aduh, dia berpikir Ibu Guru terus kenyam seraga pasti Bu Guru jatuh cinta. Lengah. Bu Guru ada nak guru jatuh cinta kan murid sebenarnya. berpikir keras dia. Oh. Dia ragu nganti anak Bu Guru kepidana prai murid. Begitu. Pengandan Yen cik orena. nggih malih je bosne malih tiang orena nggih don lebih akin asau ben mbak hitung 7 tambah 7 berapa 7 patuh dicong alih jani atuh dicong alih jani anu ini pusing yang berpikir aduh yang bang ya kita ingat yang peka untung atau peka kacil jalan peka dia Begitu. Kan bacia. anu Sepenek cili mancil. Penek dia 5 aja saja hitung kang. Aku dah apa? Nenek lantang kene mana? 7 tambah 7 aku dah apa? Tadi ban hijau kata dia. Tadi gitu jawab nih. Pekak takon dia. Tadi sing megawe ke Banjar Kak. Apa? Net 7 Bang Peno pun nyaman 7. Sing tadi ban hijau. Ada. Badan romantis kan orang gitu. Tuh pemandangan rematik. June. Sebuah sakit tua tuh ada sakit tua. Oh, kentan. Oh, 7 tambah 7 14. Kau udah tuh 14. 14. So 2 lupa 5 6 itu. Oh, So 2 gini cuma ben anu. Oh, kentan. Oh. Yang dijauh 5 amone itu. Malah coba saya nulis yang Oreno. Begitu kagian Nulis yang Oreno. Ya sekarang tiru ya anak-anak tulis di papan, nulis ibu di papan. Ini apa kata tiang milu nulis. Dan kena kan anu, lali di tiang tulis masuk petang di Bandung ngejar 5 tiang apa kata kene ibu guru kata malih ke belakang terus malih ke muka kata ke dindang-dindang apa nampak sih dia yang sedang nulis kan kenoan kita jemaah 5 nih isi 5 jika isi nggih miek yo bon Bu Guru mi mana mi bon Bu Guru amat mi kan anu ramai yo Bu Guru anu gisi 5 ya nelengkong naik turun alasar lengkong naik nah turun naik aduh yang tahan dan Bu Guru kengken sini kengken po sakit po aduh suatu atau Bu Guru yang tahan iki Bu Guru kengken nak kengken po kuluk kamrong tiap sing abang kuluk kamrong sekolah nih. Nggih dia beli kuluk jang-jang di kantong niku jang lumeh yo bilang aduh apa ramai orang itu Orang ini lan utang tiang untuk nih teh Cipang Nawang nih gelah nak subot di Sarendaja jani subot gelah di Sarendangin iya aji mau pika bos ning cening uling jani lakar ngentos tinggi haji riwekas sebenarnya subot lah madan murah bego Siro mungkin ye matur. pangeran agung bagus murah bego Mali pangeran agung bagus murah bego mungkin sampun ring gedong baler tiang mana nentan iwang untuk tiang anu mungkin mana becik atau tiang ring gedong baler tiang pangeran itu sing cidading urah sing cidading itu kan nggih mana len gitu mencari ini Legis di kau aja mendagang minyak. iya nanti haji mau bawa kencang no ning ngalang ning ngalih soma no cening lah kang mentos tinggi haji yang sing Jawa Merabi
sengi dewa tadi ngentos ini aji Wangke kamu mulai rabi coba lu musuh kok. sing nek lapanan pekerjaan memencang bekong Kan dari mana kalau alek tayar alek. Nah, yang gentan niki siro mungkin niki semeton ende yang pada gentan ajan bajang-bajang dulu sing kawan jang bol dak dak. Nggih, jadi. Aduh. Cocok. Pan entan mau becek. apa rai dadak Doh ya. apa rai dadak Nah, itu nak kau duit. Kita mungkin di kopeng ya. eh Kok gede yang gede. yang lemu bongol lupa dari bansia jak si petau nak dingang nak menyena apa benar rai dadak kengkian benar ni yo dingang menyena yo malu Kon bongol. percaya Kilo mau orang Awang-awang. sanggup pengen. Kilo mau apa nih kau dana pengairan sih milu nak sih sini kasih apa ceng bu? Masih dengar sih. Senyum sih. Iya. Padahal benar kisah orang apa kejar. Ciplak kan? Ya, tak. Ciplak kendan nanti kasih. Tak cang. Kemilan ingat sih melalui aja bini tuan kangin menik kangin di Oh. bumi kuna negara itu bajang-bajangnya kelokta jegek-jegek Aduh sami. wih itu ada kone tukat ane madan tukat lake ngenje kayak itu Nge. jak mekejang jegek-jegek Jak putih. Putih. Yang sabun riko Bener. goreng dukat lakau. Oh. Makin wentan akau. kengken Jak rarah orang negro sekat pulang mereka banyak putih. Sing yo. sing ya kan anak wangi sih yang benar Panggelis tau. agung kan yin Nggih. itu tidak urang Tan, cang lah Tan, kan kurung jang. itu lalam jalan dan Pandonan itu jang kiring itu pandonan akil. Mesti ayu, benyang, yang mesti ayu iringan mriki kebuka hati deh. Saja mi, yen subuh teh ambiang-biangin awang. Dene pasti mandos dibuka hati, memang sok petang bisa pen molas yang lagi dibuka hati. Pas senang tadi mesti jange yang Yang numunannya Bang Fredri. Oh, Nah, ada numunnya. Nge. Jangan mau kita suwon, yang mesti ayu. Jadi yang saja cekok petang, yang mamaman Riki mesti ayu, yang mandos pun gitu. Mesti ayu dan masih ram. nah bibi dongnya sedih. Becek sadra sanenge. Yang masih sing kita mulai, yang kita dibuka hati, bakal ini kayak Bang yang na ampun bosan yang itu ren barang yang ampun bosan apa sami dan ya Bob yang mesti ayu. Kok kalau bekerja buat rumah ini. Ampun sami. Kos Adi ayu jaga sekadi bulan saja Naden kumiring kalawan Adi ayu jaga sekadi Ngalah nyanan ada nang ngumpul. Sira Elen kumiring kalawan Ayu Aduh. Yuyu, benar yu riris. ati dia mongkek. Sing mau takon kemong. Udah misi metimpo, bangun yu. Ayu masa menyamong ngajak yang. Ingat lane pak, kayak barang-barang. Kadang ayu ajak yang petuh melalu. Eling duk alit dumun sampun api. Becek ke dumun mangkin mang do patah. Segadi mangkin teh ngeten. Dumun sareng mangkin mang do patah. Dengan yu. Ini
Di. Dos. Hei, Daging nawagan titiang Ratu Dua Agung Putra. Dados na mesa kadi mangkin. Palungo coko dewa. Rawa lungo meriki. Napi jagi arso mesirang Ratu Dua Agung. Sing, mudiang kaya. Iya Aji mapita baos kan yang. Ning, cening kan ngentos lingi Aji. Sesubani Aji sedo, cening ngisi gumi ngale someh ketua yang. Wadah enten. Kalau ngale someh do wagawang pang jegek. Sing dadi buto, bongol, peceng, perot sing dadi Cacat dan kelugro. Dadi. Sepun api antuk. kelajak ngisi gumi. Sing tuh dah. Inggih. Napi nyasane mangkin sampun moleh palungo coko dewa. Bau. Ring dijar abi duene sanecen cawan. Api. Api. Nek siro nih nikah. Kang. Nggih. Dados sekadi anak kalek. Ayo. Amana Gusti Ayu saya Oh. nyaran. Nggih sepun api antuk. Gusti Hayu. Oleh jang taler. Mandem presiden naging pengarsan. Inggih. Inggih. Engken yu. Ini sepun api. Tadi sing kene yang ngajak yu nak menyamong yang kalau jani yang di Sarendajo adane jani ayo aja yang di Sarendajo bareng-bareng ke ngisi gumi kengken jaban yu pokoknya yu yang subanya kan yang di Pidan yang coba ya kurang aja yang di Sampun ngercep. Sampun ngercep alo-alo Malipidan ngamal jaga teh mando ente mah sepun api lah laris. Oh Ini Miring, alon-alon sambung. mawacana mangdane titiang Ratu Dua Agung. ayo kalau juang nih yang Nah, gitu Nih, ajak yang nganten gitu. yo kalau Itu anu. landas ngajak yang ngisi gumi berpidan lapana. Ngamal jaga, doi. Cuma landas gitu lapana berpidan sem pana ayu ngisi gumi. Ngamal jaga dah. Mana mesti kayonin Gusti Ayu. Jeung kalang durung napi jeung nganteng lapiana ngawak-ngawak. Kayonin Gusti Ayu. Matur. Hayun kengken. Ratu Dua Agung Putra. Ampura yang sikian-sikian. Sampunan pisan palungo coko dewa. Mau cana sapunika ring sikian-sikian. Jadi gitu. Titiang puniki. Kanton alet. Durung wenten yuk di manah titiang. Pacang ruruh anak lanang. Napi malet pacang ngelarang. Sane mewasa grasa asrama punika. Sampunan pisan Ratu Dua Agung. Masa jeni. Ulah-ulah ngereng kayun sekali sabuk kekentan ulah-ulah. Sapun api antuk Eh. kalau becik. Dua Tonton Jadinya iki. dipuri kadan yu. Sing patuh sing cari karang Kan kepatian. patah. Yang dipuri apa tak yu ada. Teh ya panas pesu. Teh ya dingin pesu. Dingin. Celak itu nasi pesu do. Oh. Apa kadan yu? Ayang sombong. Dikayonin Gusti Ayu yang kentan nak lanang rapi Serba otomatis. Ayang sombong kan. Tanuning sapunapi kuentan nak kasujakten ne. Ih, Patut pisan Ratu Dua Agung Putra. Titiang sapununing. Yuti palungos coko dewa. Ibu Hinarto Brano. Sakema. Titiang nenten jauh lapring atau Brano punika. Cutat titiang nenten miringan Ratu Dua Agung. Oh, nak kan miring Gusti Ayu di tiang. Sigo kajak jang Cek milu-milu dua. Milu-milu kan tadi sing milu-milu Ini adik. kajak jangan ini kajak jangan den. Kadan ya adik kajak jangan den adik repot san sigo. Iyan titiang nak nganten lungo coko dewa kayun. Sing dadi. Dadi begitu aku gugus kencang. Ngawak-ngawak. Ngawak-ngawak. Si, Ci sana. dong matur kan bagong. Yen mongket nyakin beli jag robah anu Apa? umah nyang robah asang. Kagak Yang mong nasang jang dijak ulas. iya mongket gen beli balai metingkat ket sangang asang. Kita masuk beli luong ne. Yang jangnya masama ngajak. Tahu sangah asang. Mun bataran kan dijam lingi yang asang sangah. Ambetar yang guru. Ah? Jak kosen di samping malu. Aduh batara kos cara belia. Mak bener naik kos jeliu betaro kos malu. Dia balai metingkat selikur. Mongket pulasnya mau gantung doh. Oh. Ini Bo pengen pulas pengantung semati jang. sing ada pengantung itu mangkian tadi mangkian. Eh, Jak- jajang sengnya. Aduh. Sengnya masama. Aduh. Dadap.
Mone jenangnya jelek nah. Biar jelek tariknya kuat. Aduh. Aku akan senya. Si gajom bos bongan dah dina bajang kene. Yang kan menyanggel mau gitu. Nah yang senya kene idadam nih, ada bisa dilanying. Aduh. Ulah yo. Aduh, sonen ada apa bu aduh. Ikan kena ha. Beli saja. Nih nyaman. Beli idadap sih kang wang lo. Nah beli nak lacur. Apa yang orang beli suke? Beluh sing dot kena suke beli lacur. Dia nak ngeleng. Balai beli sing lah. Pon beli sing lah yang lohnya ajak beli. Tu balik sing lari je pula sejak betian kayu nganten. Umah ada yo. Dia nak ngeleng sangat meyeh jet si kanting ngeleng. Jantak bagus mama. lah. Oh, umah Ngelah. Mas. Umah mau tingkat dulu. Oh. Aeng, lu tingkat rumah ipun ke cap Gusti Ayu. Man, tingkat rumah ni si dua apa beli? Umah tabuan, Beten to, umah nyawan, si beten. umah semut. Eh, Engken. biar cing lah rumah bertingkat, biar ki sugih, biar cing kecek sing. Aduh, agat lu singnya. Yen cangnya engken. Ianya juang yo. Ye. Bongah cang sen kobar ye suci. Bong boy. Nah, Eh, yo. si Gom bisa nak matur ke Yadi. Yen Yadi nya kencang ni ajak cang ke Puri. Oh, sarang. Nyai nen gaya nang cang rumah di samping Puri itu. Oh, sarang. Benar. Jak di barang ke Puri. Orangnya nya nanti. Ah, ya. Nak itu nak. Iya. Jadi ayo diolas yuk. Yang Matur Gusti Ayu. Pangten titiang ngenurian titiang angken Gusti Ayu sapunapi pikayon. Diolas yuk. Ya ampun. Sampun mikire kayun. Ratu dua gong putra. Ya diason peng 3 peng 4 palungo cokodeu. Pacangan sayang sikian titiang. Apisan titiang nenten ngiringan, anas titiang nenten ngiring ratu dua gong. Kuning seterus seternya. Dan ngiring. Pokoknya tidak mau. Singnya. Singnya. Pi panas Eh. pasan. Somong sana. Kengken nih. Nak lo kengken senjata ni. Pun halus yang sampun. Ajen ni dia jangan ngira kau. Kadang si ajen kelah. Oh, pang kengken malih. Bani ngorang sengnya, ben cepok ngorang sengnya. Cuta titiang nenten ngiringan. Dan kayun. Tapi yen palungo cokodeu. Bi, yen nenek kone bakat nemen. Kadang demen bakal nyanyi lagu. Lan mulai lan bi. Lanjut joran. Yuk. Kalian Bubuk robok. gua pergi. Bibi. Ye, main aja yang main. Main aja yang main. Meriki. Main ya. Lengah nenek. Ye, lengah orang sih. Yang jok-jok nah. Ayo kita kawin ya. Ye. Kawin. Iya. Kenyang nih tahu. Yang. Kage ngawa ka titiang jero. Sampun kayun. Lejang. Jero nen nulungin sikian titiang. Duanin titiang kok pari kosore anak lanang pun jero. Yang jok titiang kena aniko jero. Belum tiang jero. Kade sapunika kinarang titiang pacang matur. Ledang jantosang titiang nyati pacang sulung. Om Sandi. Om Swastiastu. Wastu. Om. Atur nyok tap. Ken masuk hari Minggu kene sampun. Kaya ke karo misi bok aeng ke cara. Ape sing misi bok nak anggap cang nu iban cang mau bok lantang. Kom kan. Penting bekenah bagus.
Biar jelek asal gaya. Oh, Swastiastu. Atuh. Oh, Pak Pemuda. Ya. Inggih. Kita keng nawagang titiang jero nak lanang meraga bagus kalih mau dibawa. Bagus ya ngan. Ini. Iyan darah ring busana mina putrane desang mawang rap. Ye mura putran sang nato ratu jang. Inggih. Sira mung wing parabu. Arab. Ada. Pesengane Seng. Sing ngomong halus iki. oh gitu. Hei! Siapa yang nama? Padahal. Woi, lebihan bernyoben. Adik itu namanya siapa? What is your name? Apa rada? Ada siapa nama anak, siapa namamu, Datos? What is your name? Jawabnya kan, my name is Anu. Oh, My name is Anu. ada. Ada nih. Adan cange. Busaan orang gitu sing luung. Adan cange ni pidana apa nih jani? Ye, cang liu nggak adan. Iyan sane dumun, Nih pidan kejang orang ora bego. sane mangken, Jani liu lantang. sira Pangeran. Agung. Bagus. Murah. Bego. Tumplu. Nih si Duri adan lemon. Ih, Iya, Tan Jelemu. Saya ngerti. Sing. Pangeran, Agung, bagus, murah, bego, tumplu. Aduh. kanto nano, Oh. ano. Pradesa punika benyang pungkur jantan pacangan tos lingenak lingsir ngamel caka. Oh. Kalau punika patut kedampingin nantuk Prameswari. Juang jang. Juang jang. Sakewanten ratu lakung gede. Rita kalau ngerarah rabi, boyo mangde mendasar pada seneng, pada tresna, pada harus tan kadi pemargin rene wau. Mari kose meleganang, merengkunung nukenten patok sapunika. Mene kene luung. Uning bidang sampun kali wau mangde pada harus pada tresna. Tan pirang. Oh, pang keto diolas nah. Pang pada harusnya yo kencang. Jani si dencang tulung tuh. Si ngugok tabuan si makadeng jani cai dencang tulung kenang sep yo yen nya juang tarik ini 5 hektar. 5 Langsung ketemu juang. Si Bang Jang traktor. Si Bang Jang kebo akit. Traktor, kalau sing misi mesin. Kebo akit timpal opadol. Opadol. Cuna istri. Ya, Dados kadi namet widirau na ben kuri. Sira nak kan seneng dados rabi. Yan ring purian ten kirang pangan kinum. Busana jangkep roheng sarwa mule mas intan berlian. Sinembah dening panyak sami ten becek san dados ten ngiringan. Iko iringan. Jero anak lanang. Dados malih jero nemo basa sapunika ring sikyang titis. Yen sampun sangkane titiang demen. Tok kapan malih titiang nunas tulung ring jerone. Sayang yen titiang dados rabi, yen jerone gumanti ledang, pini becek padaman titiang sampun diki jero. Sampunang kawasan kali punika. Nadia sapunika bengayang titiang mewali jagi matur. Ratu aku gede. Sampunang salah harse. Iwang penampen ares duka ring sikian titiang. Nenten sida kocak miring na istri punika. Iya. Mangkin iyan minat piserang kayon duwene wastu dados uang liang mangda sida jangkep ring na istri punika. Pisan bangkian titiang langken ratu. Ye, somong ci. Apa orang Tangipun. bangken ci langken cang. Artene ci nang tang cang. Kunang anarung sasi ci. Nyen aja ci mau petang. Nyen kaden ci cang. Dua gong gede cang. Dadi hancur ci cang. Ci hancur. Bali ya ane hancur. Ci hancur je cang. Ipun apa terbang dia? Yen mula ci wanen dije kena ci mesiat. Dap, Tiang, ci bani mesiat. Bang Yang Ciciang. Aliang iban ci tongos mesiat.
Bang tukang ceret gede pahlawan no. Lawan. Nih diayak masing gini. Nah. Sekan jika ngiluan nak lo tau. Sekan nyen ben ngiluan. Lemo. Dah. Dah. Mati mati kini. Ni mati. Woi, panas rasakan. Nah, panas bok. Sekan ngiluan kini nak lo tau. Kan keket lagi keket jadi. Nah, nah. Panten. Naik. Hei, hijau. Panas lagi. Tinggal saja cibani jadi bok. Hei, tinggal. Saja. Ingat nanti kayo parisudo. Sinawan kayo parisudo. Apa artian beri kayo parisudo itu? Beri kayo parisudo artinya beri kayo parisudo. Canguren dijani menuju jalan kayo parisudo. Sakal canguren jali isang boy ingat kan beri kayo parisudo. Ingat pesan itu. Sing ngerti beri kayo parisudo sini. Cinawa beri kayo parisudo. Sing ngedong bok kita orang orang. Nah iya Ketian ampun Bro. Ketian ampun. Lawan tuh. yang dulu mengau. Lawan. Gelap. Woi, kopi malu. Ngopi malu. Engke, bayu Kenceng. Gelap. Ijolah kenceng meneh. Belum dan. Udah lagi gitu. Kerasa benci. Kerasa. Lawan yang. Hei, yang mula mesiap seksi. Nah. Seksi. Nah. Saya gerak sih. Men mas sekarang dia kan. Cukup turun dikati. Nilap yo. Men keket nyak sih. Keken jang bani jang melani nyaman jang. Lawan aja. Maro jang berak ini. Men berak keket nyak sih. Tijo nyak sih. Tekini maro jelema cai. Men Jamurin cai. apa? Jang maro diwi nih. Ya. Ai jang kepenyung. Tonen jang mati. Aduh, itu kuat yo. Depen nyuh ae jang. Nyuh mata depen apa nyuh tuh? Nyuh begige. Aduh. Saya. Cinan tabuan. Ayang. Nah, kami cina. Cak tengah. Takut dia aja. Kowe. Apa sih bebek aja? Ian mula ciwanin. Dijak kena cia. Ring dijo di tiap nyadio ngiring. Nah. Ian mula ciwanin. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik napas. Bakau. Balungo Joko Dewo jagi mau do, ada senam balungo Joko Dewo Senam niki. nih kau. Aduh, senam nih kau. Senam. Pemanasan malu. Ipo nawu pedingin aku. Setonden panas sendadi. Nih. Ipo gendan kemana? Kuyo itu pedingin awak. Yul. Dia. Kalau toleh kencang Yul. Inggih. Lawan. Ayo. Lawan. Ini misi tali legong. Iki jero boleh wayang wong. Wayang wong. Dadi cingoyong.
Ci sing nawang jurus. Ulian cinya yen ngapulih ngiban cia. Memen ci alih. Man, Ya. iraga saja awak uleng gunung. Belum. Kuala ngelah pengguna dike. Kemudian nak gernyat-gernyat jalan mula. Milu mekebe. Nak budoh kat nama. Iyan cara siap sajan seken kena mepalu. Ungka benganca-anca ke. Kesisiang ragane. Alih necen ajak mepalu. Dem harus seken nak kita mesiak. Gitu. Jangan sekan kita siap nih. Nih coba ngeleleh anca-anca nih. Kena ciken gen. Ada wang ci arti ngisi nih. Tahu wang ci? Man, Apa arti ngisi nih? apa ini kau? Lawan. Jero, sabun api. Menawi ka jerone marmo jagi nulungan titiang jero. Pangtamnya titiang bas mau makso. Nunas tulung ring jerone, titiang lungser mau pamit. Siasa ring jerone titiang nunas tulung. Abeh paman ngisi lima. Abeh. Mari sing disiri ya. Lengah niko lengah. Yang penampian nyenguhang titiang no pare marmo mapi tulung ning jerone. Adepung mibar ten wendan sapunika. Sane wau saking ten meho titiang kegebok ketempongen untuk nalanan punika. Nah mangken bedang jantos. Tahu cara sangat gaya. Sedurung padem titiang ten mekir ngentine ring. Raga cara rejuna sing kede. Sampuneng banget banger yen nggih. Angan kadi ayam bantes keles puni-puni akate. Weh, jak egar ngagah dompet ngela pengukupan. Cager san sama ngering kemenangan. Dadene cai bian wanen kan bener. Iyan mulai ciwanen lang edeng keririan ci. Ngiring mangken sampun jalan mangne pasike pati urip lung pupet mangken. Nah. Iya yol. Hei. Paduang. Nasi aja prapun bener nih. Iya. Aneh yo. Iya. Bi, aduh, Bi. Gusti Ayu, sampun api yang tangan Gusti Ayu. Dia menan. Aduh, Gusti Ayu. Mau lalung. Bibas. Bos paman. Angin. Hati-hati gitu angga dinake. Nget lekan ada dia. Jero, Yang. pengangon dia telah sanyut. Pak tiang telah belosan pangadangon dia ganti. Tiang ide Ide. Nge. Ide. Wih. Halo, dang. Melangnak nih. Kaden sajan yo wanen. Nget banget. Kita duduk. Pelai Penjalan mecuk gua. Aduh. Nah, gitu, Bo. Yang radio nih. Nak jelek panen. Ya, jago. Radio. Jangan ka kursi. Kaden sang ni brado. Iwa sih nanya moy. Aduh, Pas senawang emosi. Oi Rosi. Dole nak sang kena menurut Iwa nyamu. sih. Jangan apa ngin. Yatno nak jero. Ada Woi, upar. Jero belah jero apeng jero jak sajang kasal nengok musuh dika jak pantak kena jero apeng jero pas jak ganti menisa. Apeng jero. Ih,
Bilang nya. Waduh ke mall gua. Aman. Wala irago patut yakna. Nggih. Dilen-lene bo nak mendaya corah. Elah bener lago ngrempongin. Lah, tutule paman. Jero anak lana. Titiang ngaturin suk semaning manah ring jerone. Duaning sueco sampun jerone. Mapi tulung ring sikian titiang. Yening nenten asapunika. Memehan sapu napi sampun penadosan titiang jerone. Suna istri ten sanang punika banget baosan. Boyo sangkaning titiang pemekas saking paswecan Sang Hyang Bang. Titiang boyo melaksana dikiring sekala kuanten. Nanging naler sanang yatnain doning meseh sane melegandang wau dereng janten ngemasin padem. Pecah. Suk semua titiang jerone. Ini makin sampunan jerone jagi iwang penampen ring sikian titiang. Indek napi mari. Tuaning titiang sampun suwe pisan wenten niriki. Pangkan yen nyeraraman titiang. Makelong ngantosan tiang lungsur mau pamit jero. Iya pada sapunika urusan. Lan boleh lan. Pamit tiang jero sareng sami pamit. Iya becek-becek yang marti. Nggih. Ya. Dados malah melipat teng napi ini saya kecak wenten. Aduh tiang tikah tiang newe anyun. Tikah we anyun. Tiang liu anyun. Kang Hyang ampun. Aduh. Malah jebos Sambil memancing. Nggih ditanya dia ngarangin kakak. Jero. Napi? Ri sampune manah-manahan titiang. Dados kanton ajrih yuk di manah titiang. Pacang melipat tong. Napi malih lantes titiang mau dewek loh sareng kalih. Doni sane merekoso tiang. Dereng mejantanipun sampun padang. Nggih. Pangkan ya malih bos. Malih kecamet ke jalan tiang itu. Orang marti. Sasar. Kini senbat nah. Ingkir. Ci giring dane mancing. Jaka ngatah ne lo. Oke, itu nah. Didian. Ani. Ayo. Ye. Ayo kijan ke Ayo kijan ke. Ngatah jero nguleh. Bani di dian raga. Pani. Musuh aja lu yang rebut raga mone moyo sana. Bani merebut. Jaat lu ngerebut dal raga. Pilu sek. Ngerago mancing nih. Yang atas pun sareng nih. Ya doang ngiring kamu. Nggih, Yang Gusti ngerago mancing dumun lagi bos mungkin. Gerek. Iya. Sekali. Sarang kali sana makin. Nggih. Purun jero ning nggih. Diurunin kan. Jero. Ya. Masah punika nak sareng akeh. Masah punika mlaep. Sira uning malah jebos. Yen cek nempak kukul, ajak ka banyar lantas mriki nyacak jerone. Purun jerone mecaca. Nah, bani mecaca. Lu. ngiring. Inggih. Rade sapunika sampunang sumenia titiang sareng sami jagi ngiring jerone. Yen sapunika ngiring jero. Inggih terus. Oke. Jero. Niki kan niki. Ngedang lagu nawang marjana. Apa dah durennya kagak lagu ngatap yang Bang malu. Yang tadi pengiring durian pengantar marah diarep. Kenane pang paling. Inggih. Paman maluan.